everybody, welcome back to my YouTube channel. We're gonna be doing a vlog. Here we are. Hone yana re mo tseleng ra masimo a musi farm pule re wa o ra tekeng re mo tseleng ye ba pileng le masimo a mosesedi a bo a ona ra bo le molale ka mojeng ka go sena terata ya di sefe ka ke one masimo a rona ba botlana ba balimi ba botlana raha gongwa ka bona le teraka ke le tswa go tsaya mebidi ko go masimong a landscape re tshikela teng mo tshimong e ntse go rojwa go phothwa ya batsadi ba rona tshimo ya teng yaanong re aga go yone re a go bona gore ba tshwere jang ba ntse ba roba ba photha mmidi ba sila difuru go bisi mo difamong mo difamong mo go bisi ka yaanong tsena gana Thank you. Re tsena teng mo tshimong a se boaneng ha ntse go phothwa teng ntse go phothwa tshimo ke yone tshimo a re lema mo gone ntse go phothwa go rojwa ha go dikgetsi wa bona ka dikokwanye Allo teng diano re tla bo re tela ka ko rona bona metšhini e silang difuru dikgetsi tse di phuthilweng ke yone farm motšhini o dikgetsi tse ra leka go bona gore ka se ke go tswe sepenyana ke gone ha dipheo go tsididi tsa one tsa banja hello Luteng. Di ga forman. Ya ka bona gompieno ana ke ha masimo jana go na le motho meat ke ha mroga di kgetsi go na le meat re ntse re mo tsileng ra masimo hallelujah amen hallelujah aritse video Nale mami, kinale mama ya ra masimo harirana ra go ja jo tsala ba ja ka bona go na le malume ke o na le nkuku ba phutha midinyana for dikoko ha re go na le dikoko go ga lona o tshwantse re di tlhokomele Hello guys re gorogile mo masimo gona ana ka bona it's been a long time. Right now I'm just waiting for my uncle. Give me to my room and I was at the donkey.
This is the lifestyle. Lifestyle. Ish, pushing lifestyle. Eh, shoot. Anyway. Hello guys, I got a malume, malume re tlo go tsa di donkey. Rano ke ngra go ga me. Donkey ke ya ntshaba e. Fear not. Ke ya hana. Malemo o di ai donkey wa ra ga metsi. Ke tle ke mo entertainer hela jalo ke tshamka di piranyana. Are let's go! Lifestyle! Pusha lifestyle! Jessa! Arzame guys, don't fear me. Don't fear anybody. Fear God. Uchawe mudim. So ya ra gala hadu ba gala yongana ra gala metsi. Metsi a ka dirisa mo lapeng ya ka re le ka kwano yana. Re gone ha re bantsi ha gare ba banyenyane ha. We are many here. I'll see you as this vlog continues. Jaga re bona malume re tsere di donkey anong ra go golla mo kareng ya di donkey jong ha bra go tsa metsi. Ke tse di a tsamatse. Malume is doing animal abuse. This is animal abuse. Hello guys, gona na re di golegile anong papa ba nga di kupu hale ra malume go tsa metsi ano ke tlebe ke pagama malume o tshwarela na batho ba mpone ke tsena mo kareng ya donkey. Paga, na ke lo paga. O le tse molodi. Au. Ha go ga di a tsama. Se ba go gape. Ke pagame ka ra di donkey ba ka ulingwe. Ha ke se pagame. Ya ora di tsama. Ora di tsama. Ke na le papa ke tse. Papa! What? Hale. Ah, ça m'a marre. Ne di siagan. Apa kamele? Mampur di siagan malume. Ale tamolo ali mam. Ki video. This is correct. Dia wa mele. Emma. Gugar harna mereko. Atau yor. Tiro mo. Oma tiro. You donkeys, you will hear the word of Jesus and you will speak the word of Jesus. These donkeys. Donkeys say, Jonathan. Hell, nothing else but Jesus. Thank you. Bye bye.
Ke ha dipudi ke tsamaya le papa ra go dinela dijo. Say hi. Ke itse di hatse masimo a mama ke a ka ha. Huh? Yes, got a roller. Bueno. This is World War III. Hello guys. Thank you so much for watching this video. I hope you guys learned something and saw something about hore family di ra jang mo Botswana. Nge bona ka tsa di clip hale be ke lebala throughout the day. I be ke remove that, but it's fine. I spent the day with my grandmother, my grandfather, my uncle and my mother. It was quite nice. And I'll see you guys in the next video. Bye. Go gae ke batla go lebogela gore a lebile video nyane e. Ke na le or hi. Hi. Ke ha re tsa ditonki letsatsi la ka le go raka ke sebetsa phakela ke a laela. Ke tse ditonki di a tsamatse di a go hula. Have a nice day ko lanteng ha ko robalang teng. Go siame. Don't get it hard. Malemo di ha animal abuse.